Danas smo došli ovdje kod BMW-a, hoćemo da pogledamo jedan auto, da vidimo kakve su cijene kod njih. Evo sad ćemo da uđemo ovdje zgradu unutra, tu ih ima jako puno izloženih. Evo ovdje vam je centrala u Stuttgartu, BMW-ova. Evo i tu isto je izloženi novi. Evo čak mogu da se pogledaju unutra kako izgledaju. Mirišu na nove. A gle, ovaj volan unutra kako ne uđe. Ko za igre. Jako moćno izgleda ovaj. Ovaj je sedmica, da. Evo ovo je malo za ozbiljnije ljude ovdje. Pogledajte vi ovo čudo tehnike. A pogledajte ovo čudo tehnike. A i njegovu cenu. Ovdje se vozikaju. Čujte samo zvuk ovog motora. Evo jedna X6-ica. Cijena 130.000 €. Gledamo kakav je unutra. Vidite ovo. Kakva tehnologija. Pogledajte ovo. Cak, gotovo. Ovaj bi bio favorit. Ali jaka mu cijena. Evo X5-ica kako izgleda unutra. Identično sa X6-icom. Ali idemo dalje. Extreme. Mi ćemo sad odemo vam u sirotinski dio, gdje su polovni. U kako je lep plavi, vidi ga. 160.000 €. Da ga otvorim. Jeste. Ekstravacija. Kako svijetli unutra. Ništa, ajmo mi na tamo da ima polovnih. Ja ovdje ste izložen za prodaju. 87.000 €. Pravi lepi sportski autići. Idemo da ga otvorimo unutra. Nije zatvoren. Evo ovdje su nam polovnjaci. Evo jednog našega drugara. Kod njega češće uzimam auto kad kupujemo. Mi imamo interes da kupimo jednu X5-icu, a da jednu polovna, koliko dođe para, kako se kreću cijene. Da vidimo. Mislim da je ovo sedmica ovdje. Polovna. Jako lepo izgleda. Jeste sedmica. Evo to vam je, vidimo i cijena. 2022. godište. Ovo je bila jedna X5-ica. ...25. godište, znači godišnjak, 90.000. X5. 13.000 samo prišao.
Jako lep izgled. Dobre felge na njemu. Evo ga, ovo je jedan interesantan zeleni. Baš lepa boja otičkanac. Da vidimo koliko bi on para bio. A isto tako. Znači 90.000 evra. Ali je lepa boja. Nismo pričali sa ovim našim drugarom ovdje što radi, pošto ovdje nema izložena taj što sam je vidio na internetu. Kaže da stoji gore u Mannheimu. Pa ću sad sa njim malo da popričam o tome, da vidimo za cenu koliko i šta i kako. I koštalo to sve. I ovaj je interesantan. Žutač. Ovo X4. 2004. 66.000. Mi šta bi mogli da kupimo, bilo bi samo ovaj tip MB-a, ali vidio sam da ga ima u bijeloj boji. 2022. 57.000. Ali kažem vam, ovdje taj nije što sam ga vidio, stoji u Mannheimu, pa ću da vidim sad sa njim. Mislim, auto se kupuje faktički na neviđeno. To bi izgledalo otprilike ovako. Znači, košta bi 57.000, a nešto mi baca ovu senku ovdje. 57.000 bi koštao. Morao bi da naplatim uplatu otprilike 12.500, jer rata za njega bi bila 613 evra. Mada mi planiramo malo veću uplatu da napravim, da nam bude rata manje. Znači ovaj ima 89.000, a onaj što sam ja vidio kod njih ima prešao oko 30.000, tako da je onaj malo bolji. I bijela moja boja. Idemo kod tog drugara pa da vidimo kako će da se nagodimo. Ništa, mi smo sada pazarili. Uspjeli smo da kupimo auto. I tako završili smo našu kupovinu. Uspjeli smo da uzmemo auto. Uzeli smo znači tog jednog bijelog X5-ica. 2021. godište je. I ovo je jako lep. Imamo što traže za njega. Ona je zelena i može. Ova je Znači 2024. godište. Ekstra. A mi smo uzeli ovakvoga, samo u beloj boji, znači. Isto s ovim paketom. I evo, kad smo već sve završili što se tiče financija, auto ćemo da dobijemo otprilike za nekih 10 dana. Tako da imamo sljedeće nedelje da obavimo sve uplate što treba da se završi i otprilike za nekih 10 dana ćemo da dobijemo auto. Znači kupili smo auto, vidjeli ga nismo, vidjeli smo ga na slici, ali pošto ovo ipak seriozna auto kuća, ne vjerujem da ćemo imati nekih problema sa njim. Pošto smo mi već pre nekih 4 godine na istu foru kupili ovoga naša što imamo trenutno. Eto, ja se nadam da vam se ovaj video svidio, a mi ćemo da se javimo čim stigne novi